clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai kabuk chewa du sakna sang ber kahlan bok chewani ole tuntu ma chuan minister quality thazet mai tongkau chepsual du hau lo dikna duwa theitop chuami tin mi huaisen kan tiang chi perfect club mai boxi politeness nei tha kan ti pu B.Lalchhanzova assembly sessiona governor speech ariak na athusoi kan ngai kha anga react na katimaya ka soidi kherangemo pu Chanzawa hi ka fak chop lawa fak chop po ka du lem lawani ti kha ka soidu ani ani na nia ka riat ka soini hetiang ang minister mani portfolio ne taka thok thei ram than len na development konga theitop chuami thu soi hian in ne ru riau maya hun kal towa zoram mipuite'n na retailer atanga bu fayan lak poa buk dik aupui ngai lo kha pulal Duhoma sorkar noya chuan retailer bu fai buk dik aupui alonita a anti te tin tu nai maya social media chief minister interview na aron react zau baka Mizoram sorkar department rang bason na toite te ngai nom taka aron soite governorin efficiency tia aron zia efficiency aron ti chan te soin efficient government efficient governance chungchang asoi ngai nom lutuk mai hi kan ngai thak ho turin karon chop chuak donani ole tuna ilongai thanga lang tuna pu B.Lalchhanzova soi turin lo so mango Deputy Speaker Kalome House zom taka kan governor address soi ho na til tam tak kan soi to nimina he governor speech kan lo mu khan aphur omin kan ramtan thil poi mo tak tak ain phum ti chu pu Deputy Speaker kan hretlang veka department pakhat ringot chanchin po hi soidon sela hek som ni som thum leng tur ania amaro chu alom kim deuh turin aron ti inaron lor deuh nimaya kangaya hemi aphek ma sapera kan governor zom takin efficient responsible accountable and transparent in administration at all level of governance ti aron man thule my government objective remains to be economically self-sufficient and self-reliant hi apoi mol he in ka ria kan governor zom takina hetiang tongkam aron mang hi alom oma hetiang man adu na thinlung po hi rawh le in ka ria ni amma sabera hei kan lu chilanga achung thoi chu tam ema wangin kan lu chil thuk man lowanga efficiency aron man chan tur ni om hi kan zel din kan chief minister a leadership na hi amu fia pui le in ka ria tiang khopa chief minister thokrim chhun jan zo man ha thok hi efficient le in a ria in alanga tin kan chief minister leadership na nuaya a thopui ministry zong zong te thorim na hi atarlan tumni in ka ria ani tin pu Deputy Speaker in saski kan hanti te po hi central in cheng chu za chu konon pedon che wati anga min pek ani tolo tlang puya performance link incentive ani saski kan don chhodan te po hi in thok thae mai hei lom in thorim lom mana kan ron peng cheu anti chhoutamol mol mai ni chu chuan en tir chu efficient government efficient governance alo piang tamek ti hi kan hu ani tin pu Deputy Speaker hun kal to zong zonga mipuite'n retailer atanga bu fayan la ka po buk dik aupui ngai lo kha pulal Duhoma kai khoi sorkar chuan bu fai buk dik aupui alo ni ta a tin sorkar kalphung hi achak ta maya efficient maya e-filing kan tia Mizoram pona kan kal chu amo zan reya ni amo jing dar khat tun hai kan chief minister social media interview apo kan lo muwa da jing dar khat vela file ka clear atini awan ro pui khatiang efficient government kha kan huta ani tin tuna hian indiram pumpuya Mizoram chunga chengte mai ni lo rampona chengte pon nuaman ti chu
better performing state nationally in efficient fund flow summan tangkai summan chungchanga akan che thacho maya hemi governor speech phe kuana khan aron in ziaka single nodal account achieving an excellent success rate interest amount noi som pathum le 13.32 lakhs khami sum kan direct benefit transfer ti vel kan man thatawang khan state treasury kan chung ti te kha kan hmuwa tin pu deputy speaker sang ni som ni pali ni nga ni ruka bu fai bo thau kan ven that em awang hian tuna hian bu fai quintal singret sang ni pulal Duhoma kai khoi sorkar hian a safe me kani chu paisa chu chuan crore somli pariat velani tin responsible mo phurna langam ti hi aron hangboka hei kan soile lokanga mars ni sompanga sang ni som ni panga a union home minister ina assam rifle ram mizoram sarkar ne na in hlan na anei khan he sarkar hian kan mo phurna lom ti in kan chief minister in thei top choin sarkar ma sa te pon ma an lo lak to na kha zuin assam rifle chu mizoram sarkar ta aloni ta a hei hian mo phurna langam sarkar ani ti ati chiang le ani tin kan lo in tiam to ngin thai thar le te po kan soya kan aupuya chu tuna hian kan chuak chho me kani kan in tiam na kan kal san velo kot kaya so thing cheng somalak tum sarkar te khan an lak lo wangin khang lai hun kha chuan responsible government an di lo te po alo ni mai theya ke ni chuan kan in tiam na angin kan ti ani soitur tam tak om ome kan ti zel don he thil hi tin accountable ti hiam zo to kan le ve dana chuan rin tlak ti na ania rin ngam ti na te poni tuirini small hydel project 24 megawatt state sarkar ta liu kan honnia sarkar officer tena an thu soi ro pui tak mai kha he tuirini small hydel project hon thei ani chan ma taka hon thei ani chan chu he sarkar hian compensation a boina siam tur tuma ti ma din velo wangani an ti ni awan ro pui em heng te hi rin tlak sarkar ani zelan tir tu nia tin he sarkari mi te na voina an thlir dan chu hoi zong awan nei ta em ti hi mi te pu dan ani tin pu deputy speaker rin tlak sarkar kan di lan tir chiang tu chu ai kan lak kan ti top hi ni mi pakhat chuan karam kha in sarkar tir khan surveyor pakhatina te an huwa kan zui le ngati ke karami te ngei sia kati mi ai kal kan dia lo ti ya ti awan pui em khang hun lai khan rin tlak sarkar alo piang lo vani tin sarkar in thaka piang in retailer te chu hlau hlopin an tlan chia ani thak sung thin pu deputy speaker he sarkar hian dan lo angin zpm sarkar ta khiti in tu retailer ma amai par thon tir lo tin india ram corruption survey local circles ti te media rang report an laka sang ni som ni paka india ram thom ro pui tak chu state zong singa mizoram le kerala hi corruption claim berna state yep bon kan ni tani rin tlak sarkar ani hei zoram pona mizo fa ten nuaman tia tin tourism hala na te po hi rin tlak kan ni na hanlan tir ka duwa mizoram boruak khalwang tourist lo lut mizoram boruak leidu wanga tourist lo lut report pakhat po kan don karing lova amai ro chu tourism promote tumna wanga contract du wanga building sakringot kha chu alo bo tani heng te chin che tlak kati deputy speaker transparent administration hi kan soile teang advertisement thapan ha kan lak ta ka wangin voina hian thalai te chuan an thiam na an ti khiama coaching agency te pon lo pung ta thur ani na bin la ve ro ti kan ton pon a chu tiang ngot chu thei to lo in thiam hle ngai ti hi kan chan dan lo ni ta zolon thalai te u thlamuang he ro sarkar na thok te an phur te em te varo pui em sarkar ma sahun lai chawa kha chuan minister ten kong pui lai dan te an khezo ka building sak dan te an khezo ka voina chuan pwd engineer ten an thiam na an bang chuak thei ta he ringot po hi avaro pui em leng pui airport thlen ma nimina bridge kan chief minister en hon ta le leng puin kara te khwan motor aklu top fo ni amoro chu engineer ten an thiam lang taka kong puyan siam chuan tlan chu top om to lo ti report
kan dong ani tin mipuiten sumlak lu na kan sumlak lu ang te kan mang tangkaya chu mai ni lawas sorkar pun asumlak lu amang tangkaya khulama tanga su soi su chok choka man tangkai le silo angkha om talawani tin pu deputy speaker sokana thokten khatira lo anan lataringot mai ta hi tlang puin heng ta hi aupui ka tia tin pu deputy speaker huna top mai dona economically self-reliance and self-sufficiency and self-reliant ti tongkam aron mang te hero pui ka tia athona sem doktor te sorkar bauta khatian sorkar kha kan hutalova voina hian mipuiten athona don be sei loi in semur tu ang chi kha om talawani sum thiang lim lo lak lu du na te alo tlema smuggling kan ti te nortom alo ni ta ZPM sorkar ma in mun noi za som hian zor voini a chuan noi som ruk noi som sariate alo tla niam ta kan sum lut na helo pung ta ni heng kan ram hi ram nuama asiama in bu fai bu hum kan han leita te hian ma ni in to de na kong min hoi tira hei hian thil tam tak a en tira ni ole he house zon taka kan governor address hi lom takin kapomani ti karon soi ni kalome ole han soi bel don chuan soi tur tam taka om theyang amaro chu puchan zawa hian atu soi reng a hi a soi chiang thiam thei em maya chuwang chuan kan soi bel tolo mayang clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te min lo talan sak theu turin in khongai na kange ne like comment le share te tin min la subscribe lo point min lo subscribe theu turin in khongai chan puina kangen tak meu ani